Uli ko le sai ka sai sung sung kan. Ilu ma kan lu kai si la wa kena ni che cha sa kan. Pat la kan lu kan. Main dia sebab aku kok institution farmasi sekitar tu. Sekitar kan ni dong tapi tu ho gai. Lom thu kan an soya ribon che chana hunten manga ti join officially join in helai mun chu hon an ni ta kan program te ain doting kan kalanga ama sabering ke ma hi ai master of ceremony turimian ruata kaming chu dr obat vila leng kluanga ania tuna hianin helaya bgi hianin ka principal dona chuan health and family welfare hianin SART and surrogacy and ART state board member kania chuan pharmacy lama chuan doctor of pharmacy association Mizoram state branch and vice president kani bokani ti kha kan lo report tel ani chuan kan chief guest chunga ahun lutak minon pe ka wangin lom thu kanan shil nakina speech te poron nei dona ti chuanin inge tilaya hey pharmacy zirna in awm nual ta chutiero lai chuani kan ngai poi mo mei nge register pharmacist nilo competent pharmacist hi kan boi pui don thungani helai huna chuan competent pharmacist kan mamo mei thiamna kan mamoa practical skills kan mamoa chu kan ngai poimo ber turani ti kha ma sabering kan soidua kina po kan chief guest te kan hun mangtu tu dangten on din zo te po chan som chon ron din le kan tum anga ama saim program kan cheer chuak ma sanga ribbon cutting min nei saktu kha kan chief guest advisor to CM pu lel mun pu pun te ania Bible reading and prayer nei turin Reverend Pu Lelmal Som Silo General Secretary United Pentecostal Church ania short speech nei turin kan chief guest kan so manga chumin hu solo nei turin zothan pui BGI DRIT pass out ani utai kon 2019 ania chuan felicitation speech pulal tran puya ania ni kan guest of honor ani boka kan lo welcome mani ti ha kan soitel boka ni hi director higher and technical education department ania ti chuan topla ma hian short speech hi Dr Betty H Lom sang pui director BGI inaron neanga chuan vote of thanks hi Flel Rempui assistant director in nei bokdona ni tuna chuan Bible reading and prayer nei turin Reverend Pu Lelmal Som Silo General Secretary United Pentecostal Church ilo somang le hoina hun poimo tak maya du sang na ro pui tak kan chang kan BGI director le tho pui te le hoina mi poimo local khom te jong jong chi bai kan buk cheu ni pathian thu lo ngai thlang thu fing te number pathum na changa le chang ruk thu lo ngai thlang i thin lung zong zong in lalpa ring la nang ma hriat na in hat chu i kong zong zonga ama hrereng la i kong te chu ako mu zelang che i kong zong zonga ama hrereng la i kong te chu ko mu zelang che ti hi kan chiar du chuan hei kan director Miss Betty te pa te chung kwa engamo chen lo hretu kan ne rong bol tu chung kwa pathian hretu chung kwa an nia heng an lo tlin na zong zong te po hi nu le pa te pi le pu ten pathian an lo tri na ra te an fa te lo lang zel ani ti hi a hriat pui tu te zinga mi kan nia an tho rim na te an in pek na te an taima na ba ka chung te chu voina hianin lam chua lo tan chuan a uyom ka ti ni po ril ruin mit thlai na mu vo maya kan senior minister Reverend H Van ku ngate po tin thian nu pi ro tlong ite po ril ruin mit thlain a chui heng thil te han mu ve sela an valom don em ti te ngai tu na
chuwang chuan keima mi malpon ko khan angjong pon kan lom puya malam panin kal sela mal som na tam tak dong se ti hi kan du sakna ni ti kan soi du a pathian hriat hi poi moe me ma engle vela po omela pathian kan hriata pathian kan in nga tlat chuanin pathian in min ti thon ngai lowa min ompui thrin ani chiwang chuan helai muna zir turte zir lai mek te a thok tu te hei kan chief guest te kan guest of honor kan sarkar mi poimo te po telin kan zawain pathian hi anaran mai ni lawathin lung taka kan hriata ma kan in nga tlat chuanin kan kong ati thon ngai lawani kan kong hi aman min ruai zel thrin ani ti kha boina hian kan soitel du ani pathian thu kan sirte kan soitel alpan mal min som sakro se thian mai lo kunang u olalpa kan pathian du tak min mangai tu voin a lalpa hun ro pui tak mai nang man min pe lom thu kan hril chea he hun mang tur hian hun engmut zen kalta tangkan ruam hanna siam ani a ti chuan kan du na te inhena kan thlen a lalpa a inkara hian thi na te chiat na te har sana rang om thei ani a chung kan mu lok thei mi lo har sana thleng chop chil thei laka te po chuan i hum him na kan changa khom dana te kan mi poimo kan chief guest te kan guest of honor tele lalpa mi poimo dang he huna chan vo nei tur te po bala na om mi lovin lalpa voina kim takin kan kal thei te hi mi hring thei na pi alam i khongai na i rem ruat na kan dong ani ti kan hrilom thu kan hril che ni kan program ikuda kan lana he program voina tanga hon tran hi malam pana kal zel na chung kuale azir tu tan mai ne lovin kan ram le kan nam tan po chorna om le mason na le lalpa kan in to del na konga mitam takte izon na petu aloni zel theinan abul trana tangi hian lalpa nangman khongai takin hriat puila an kal zel na tu po fin na le ram hriat na pe in nangin tho puila nangin om puyang che an lalpa I swimming in kan dile amen yes thu soi turin kan som nga chu mi main kan chief guest hi zirlai pola po kan pu thin ania tin hei timeng sipai pol lama po kan sipai pui ania moini hianin miron man sak thei kan lom em mi mal takin chuta kan soitel du bok pakhat chu kan chief minister ina vai khat a soi tha ange poimo ka ti deuh me chu ani hi a buai em me a biela tlo tuma kan chief minister ina soi kha karilu hen hrengreng thina aizolama kan mamona sang sia Mizoram in kan mamona sang sia chu wangin bial ho po hianin lo ngen lutuk lo me ro ti khanin a soya chu ni deuh tak tak a hei Mizoram le ange a relation Mizoram le state dang kan relation te international border kan omna sang a hei nge Mizoram ina kan chevel ram ten kan relation a te po ama hiam ma min lak sak ber tu ania nge englo for relationship timeng foreign relation apo thateu me nia chu vena kan chang thei hi ama sain lom thu kan soi non le du boka ei hetilai huna hianin nia kan chief guest ina min han hriat sakse ti kan ngen ve du boka chu aron din mai helai hianin hei tui connection te kan la nei theilo boi thlak khop me helai phei hi tui hi kan la le deuh char me ya tin ba ka all purpose machine te kan nei theilowa thil har sa ania ke ni tan nge time yang pharmacy council of India lo strict nen tianga khanin thil har sa deuh mei kanan nei theya chu ti lai ro chuanin aman minon telpuina wang shrim po in zirna hi chu thatakin uluk takin kan kalpuyang Mizoram pharmacist tha enge zirna aniemo thiamna aniemo mi puiten an chho tangkai thei tur kha kan cher chhuwa kang ti ero chu kan tiam a amai ro chu veina min ngai saka min hriat renga nakin zela kan mamo kan thlen ngamna min ni sak zel turin kan ngen hmasa bok ani ti kha kan soi bok ani tuna chuanin kan advisor to chief minister zaum takpu lal mon pui punte chu soi turin milo so mang u Master of Ceremony le
guest of honor Pulal Chanpuya, Director Higher and Technical Education te Director Dr. Betty Tele Voina Berseva Group of Institution Pharmacy zirna tur honna program alo tel zong te hmasa in chunga lom thu kasoya hete ang hun thatak mai a minan som hi lomom ka te ka khre ang reng khom maya minister ka changtu te health minister te som mai ula ka tia amaro chu aman lo ni om ta ka nia yang in minan soma ka khiat lo ka thil khiat lo lam deuh mai nia maro chu man lai khan in sanga jakwa samko pania hianin Mizoram sarkar in Mizoram kuata MBBS zirtura pangalai mai vai Mizoram officer om faten an thlang vak maya chuta chuan ado dal tu zinga hruai tu a kan tanga aizol khopueng kong kan zo doctor zirtur hian kan tling to kan iti kan au ngit to science po lamia lo ho kha au por kha kan ni deu veka a science zir ho pa chung college lampang kha chu claim te zo kan nia aizol khopueng kong kan zo kan au ngit ka kan boi chiam to kha ta tanga ka kong zo ronin tran chho ve hi nia tu ven thenga kan hetiang din huna kalau din thei na hi ka blind lea hey pharmacy hi apoi mo viau maya hetiang nga zirna lo om thei ta po hi lomom ka te soi tur te chiam vak po ka khelo hey short speech in lo tile ka du tok ang reng khop mai short speech po ti lo la soi turi ka khelo renga pharmacy hi damdoi lam chau ni lovin mi khing nun na le khisel na veng him tu kong poi mo takania Mizoram po hian pharmacy zirna khang alo om to sarkar lama chuan ripan so ani maya bak kan nei lem lova private institution khang te ron din chhovin diploma in pharmacy d farm zirna phei chu om nual to ni pharmacy hen kho sang hi lo om chewa kan lo hriat lutuk lo hi pharmacy si kan ti mai zela ke ni chuan diploma in pharmacy d farm kumni zir 2 years course te bachelor of pharmacy b farm 4 years course te master of pharmacy m farm 2 years b farm zo nuwa zirlengai te doctor of pharmacy farm d 6 years course te lo om chewa chi khang hian pharmacy college hon voina hianin pharmacist poimo na hi claim azong han tarlan ka thiamang tok to ka tarlan ka duni pharmacist na tho hi doctor in dam doyan cho nuwa khan chu dam doi chong kan taksa a tha theyang beran na tho theinan adam doi eidan le ei hun khil fia tu ber chu pharmacist te hian ni kan dam doi ei diglo chu pharmacist te kuta thui tak ain hat boka doctor le dam lo in kara an omani pharmacist an hian tangkai emema advanced drug reaction dam doi kan ei in kan taksa side effects tam tak anei thei te min khil khetu beran ni drug interaction kan dam doi ei te a in hallo min khil fia tu te an nia dose calculation abik takin no panga dam doi dos dik tak an kumle rizong mila chutin dos dik tak an ei theinan an tangkai em bokani achunga kan soitak te khi hospital context sa chau ni lo retail pharmacy atanga community a man tangkai ani theinan food and drugs lam ho tu ten supervising pharmacist te uluk le zwala vilin dam doi dispensing lama ma nasatakin an la dam doi dispense chau ni lovin patient counseling an pengal thei hian Mizoram mi pui te nasatakin dam doi man sual theina laka min veng ani tunaya pharmacist in dailo na sa ema chung har san sukyang tura college hon lo nita hi mimal takin lomom ka tia pharmacist thiam tak an lo chuak ngei ka be sei bok ti hei
tun lai hian an buai na sem em maya pharmacist in dai lo na wang hian sarkar ang pon kan donga kan soi zau du chu tun lai hian in FDA lam drug control lam hian an strict em maya dam doi dor pharmacist thut chil lo an tia an strict em mai tun lai hian chief minister a dam doi dor lamin malak sak turang ngen na an khen na sa em ani kum lama khan ti chuan chief minister in party a aron the phe lo ngai tu teu atia party a chuan kan ro rel na sang political affairs committee a kan han ngai tua chuan in azir chiang tur study team adina tu ta chuan convener a kan oma keite advisor siam advisor thopu TBC ven chung ate le midang dang mithiam dang hoten rules te nen kan han ena tuna hianin recommendation te po party ang chuan kan neya party ang khan kan ngai dana kha minister kan thelu tanga tuna hian dor tam tak an khar sakani in dai lo na wangin pharmacist in dai lo na wanghen ani na taka chuan an soidan chuan pharmacist chawina dam doi dorin nga tur ni ten an soya kanwa ka thuk lawa dam doi dor nei tu te pon pharmacy dor nei tu te hian men ron huna sa ka office a po a buai thla khop mai sarkari na lo fix a kha atlem ang reng loi sia sing ni le ti vel chau kha pharmacy zir chuak vetan chuan din buai thak deuh mai ania thenin an manin dor an lo nei du boka a then sarkar nala man lut boka chuwang chuan dor zong pharmacy sina thut chil tur kha chuanin a buai thak mai danang taka kal khan kan buai na sa theidon mai hi lo nia chuwang chuan chung te si tu na hianin kanan buai pui meka sarkar nen te po kan la soi ho nga chuwang chuan kan soi tum na lai ber chu pharmacist in dai lo nei kan rama an sa ani ti ka soi tum na ani chu wang chuan hetiang zirna ber seba group of institution in an han siam an hong thei hi lomom tak zeta thalai te tam taka na employment a generate na sa don in ka khia hetiang ang hi thil thatak ania lo ting takin he institution hi kal zel sela mithiam tam tak chher chuak se ka du sakna kan hlan ani kalome o felicitation speech nei turin pulal tranpuya guest of honor director higher and technical education department government of Mizoram kan som anga chuanin anin hun han hmang se chumi hnuwa chuanin short speech nei turin Dr. Betty H Lomsang Pui director BGI lawin ringdon nia tuna felicitation speech nei turin putran pelo somang u evona helai kun poi mo taka ni song le ba hen kalom le advisor the chief minister pumon poi pun te principal te le director te BGI director te faculty te le hi professor diktai ka mu boka Dr. B Zuala senior sergeant te mel te kan mu boka khiat kan nei zeu faculty te zirlai te nu le pa te le hemi well wisher te kal khom ni tura ka ngaya helai mi lo som ve hi ka phur chu ka phur vak lowa kalom le achan chu kan in mel riat vak lowa in mel riat sa lo hi chu phur hi hara karon thlen lim bo han min thelo vekin ka ria ko wa chuan in riat lo deuh min som chu ni phot mai chu ka tin dewa poni sela helaya engemaw thu claim te soi tura kalo ding chuak thei hi kalom le felicitation speech tin hi wangin mi BGI noya beer seba group of institutions noya diploma program hong thei tura rom manen siam atak lo thleng ta hi am sa in BGI te lom puina ka hlan du chewa pathian mal somna lo dong ula
lo tling takin he zirna hi in kalpui theinan du sakna ka hlan masa phot du chewa hei engemaw kan in buat sei ve soi turte when hian hemi diploma in pharmacy hong thei tur hian kong thui tak pal tlang angai ni in kan hriat pui chewa Pharmacy Council of India tangin hriat pui na phalna kan ti zawk dawn amiang chung recognition te chu lak angai anga chung te pawh chin kalpel to a tin chu baka chuan helai hian in Mizoram chunga hian KD department higher and technical education department hian Mizoram science Mizoram ngani council for science and technology hi kan nei ve chumi hnuai chuan MSCTE hnuai chuan in zia lua chung te pawh chu ngai a KD department hnuai hian heteng a private lo te diploma le certificate course te heng hi om nuala chung zinga I athar ber ni turin roman na lo puitling chhota hi lo mom lein kan thria engtia in buat sai tur nge ti ka ngai to a ain lo hi a som na te a program ti sap trong fekania chu wang chuan sap trong a soi tur ni mo ka tia ma se me zo trong fekan contact sia chu wang chuan ka du tu kan soi to mai nian chu hei when a hianin I he institution hi bir seba ti dei kan ngai to a tina khan tui kan ma mo thu te kan lo hria an ron soya bible a chon bir seba chu well of oath ani lo chuan well of seven thutiam mun kan ti don nge muni chutiam chuni a chu wan chun boina hian he tui khur he tui chun chuatang hian pharmacology le pharmacy le pharmaceutical science lampanga mi puitan Mizoram mi puitana rongbol tura intiam na hun ni ve te po in kan thria mi matang te po hian chu kan soi du boka tin he Mizoram a hian ke ni MSTC in waya hian MSCT in waya hian Lai Thang Pui College of Pharmaceutical Sciences le Pharmacy le Mizoram Institute of Pharmacy ti hi awm boka chuan a intake hi somruk ani ke ni intake hi somruk tho tur ni tur kan ngaya ti chuan heng institution pathuma hian tum khata batch khat final batch an chhuat the tur chu ni ke ni tel hian kum khata diploma nei tharmi za somriat chuak the don to ning kan thria tamaloka khan advisor khan ron soya I kanin dai lo ziate tlemin kan mamo chu phuruk thei mai ome when I hian he institution ta na ka envision kalau thir lok pui thiam wak lo na karil ro lian deuh chu center of learning ni satlia lovin thil zirna ni satlia lovin zirlaiten diploma anlak na satlia ni lovin he institute atanga zil chuak ta chuan compassionate te responsible citizen ni te chu ba ka chuan future ready citizen an ni the hi ka be se ya chu tiang cher chuak tur chuan he institution ni kalo envision veni chu diploma degree remote pi lampanga khan tin chu ba ka chuan kha kan ngai tha healthcare infrastructure te healthcare provider kan la in dai lo em kan la man la ya Mizoram chu mun danga diagnosis te healing te treatment te turin kan kalchum chuma chunga chuan kan din mun te kan infrastructure ten ala king baya chumi wang chuan he institute hian engemoti kong tala Mizoram mamo alo phuruk the be se boka tin when a hian he BGI hian hemi pharmacy hian focus second tier chu community health lama te tin chu ba ka chuan safe
medicine use kan ti mai don amiang Mizoram hian damdoi a fel lo zong angai thak nom lo zonga man na atam me ma chu wang chuan heta zir chuak te la zir tir tu te hian save medicine use he a man sual lampanga po tin adik tak man tur chungchang thu po ro man na le khateng zonga contribution khan nei ka be se boka tin diploma course ani angin hei hian pharmacology te science kan ti mai pharmacy science le patient care in kar hi thatakin bridge sela ti hi ka be se na kalum mit thla thiam dan chu ni a patient care patient damlo en kol turan oma dam doen mamo a dam na mamo in dam doin ate dam doi dor ate mun thrang thranga damlo te nan pon khom dona chumi an mamo chu he pharmacy science hian lo bridge sela lo address sela chu thiam na chu ta thiam na mi pui dam na damlo te dam na lo ni thenan tran la turin kan fui du bok chewa tin chu ba ka chuan zirlai te po ethical theyang brin medical science a hian ethics apoi mo lutuka mi mang an lai damlo chuan in eng po kan soi healthcare providers ina in soi an soi chu kan oi dok mai ni healthcare provider tu soi lo veng chunga achumi chu than ni ome chumi zam chu ngani chum atui in tur khang zong kha chumi pil chu tha chumi ra chu tha ti zong nen han dam lo tak chuan mi soi zong kan oi kan duak to maya khalai kara khan ethical ngani professionalism hi poimo lutuka song te chu wena hian I kum tu na tanga kum ni paso huna chon zir lai ten khatian ang ethics kha nun pui turin kan du buk chewa hei zir ti tu te tan high quality teaching hi in commitment tura kangai ni e zon na satli amai ni lovin high quality commitment ani theinan wena hian chu emphasize chu warang u Mizoram a hian kan mamo lu tuka ke ni college te po hian college save tak online khami commitment tak kha om lo wangin kan buai fo mai kan zir lai hei min kan department hi min kok fo win karinga kan nung zong chuan kan tukhoma chuan BA an pass atagin UPSC IAS kan tiang chian exam hal theya te chuan heti zat kum khata mi chang thum sang li BA BSc graduate thar kan neya tuma kum som pathum vel chungin pass chok thainom lovani kan zirtir tu te hian le kan system hian a commitment ta hian a sang lo em ni ti kangai tuani as director of higher education in chu wang chuan wena hian khalam pang chu thudang ta se ke ni lam pang chu ke ni lo ni sela he institution hian zirtir tu commitment sang ta kan moin ka ria a to bera chuan he tu ei thon thu te mayang anecdote viral deuh pakhat a then chuan in lo share to mai theya a then chuan in share to pori to mai theya India rama zirtir tu pakhati Russia rama azina tu ta chuan athil hriat thar makati mai chu zir lai ten mak bial an hungai lo mak bial hi an lo pengai reng lo ni ti a hriat khan makati a te chuan an zot vela a toy zong in mishing hi zero ni lo mishing hi bial an ni lo ti kha an philosophy alo ni a te chuan an grading system chu true atagin an tana first division outstanding distinction second division third division simple pass tilampang ne loin grade 2 3 4 5 antia atira chuan 1 2 3 4 5 antia Russian grading system atun sa khazaria som thum vela tangkhan hemi system hian lo tran to a 5 point grading system mase anwai ber aniam ber 1 khan paya grade 1 grade 2 3 4 5 inan kalpuita a it's one grade 5 su excellent thiam lutuk de mai dona miang grade 4 chu good thalutuk tha grade 3 chu satisfactory thiam thokhat mo grade 2 chu unsatisfactory abak ai niam am to lo zero am to lo
a thon thuin sial chuan khami post mizo tung te pon om sap tung te pon blank answer an submit point zero pek zero no pe ngai lo ni chu zero an hmu ngai lo ni chu a chan chu mi thing hi zero an ni lova examination exam room a lo lut ve to zirlai ron thu ve to a effort aron pe to a zir te po zir ve nge yang azir tam le tlem tu thu dang ma se in atang na local exam hall aron thu ve to paper pola a ma se chan tur hello blank answer pe al zero pek tur ni lo tiani zero pe ngai lo chu asan to me thing is not a person is never zero, he is not zero. One bad for performance should not determine a person's character. Voi khat exam ti follow mo ti sual mo wang hian mi career hi chevek thaya chu wang chuan nol ai chuan he is zero, she is zero ti nol ai chuan engtin nge kan zir tir na hian kan ti dang lam hretang atan hian her dang lam hret tur om ani lo mo kan approach hi chu tiang ti chu angai ni lo mo tiang zonga ti te po chu tiang chuan mi chuan an lo ti thin alo ni a chu wang chuan voina hian mitam tak hlo tling kan hua khang hlo tling kan ti te khan hlo tling an ro pui to nuwa chau kan hua ma se voeng zat nge reject an ni to a voeng zat nge fail to mo voeng zat nge interview exam to on repeat to ti kan thelo chu wang chuan zirlai an lo lu ni chuan compassion nen nge ni tran puina ril ru nen a khai ding tu Indian philosophy gurukul boruak kha om theinan institution hi en kol ni selaka du khop maya voina hian hope to mi tam takan hlotlin na chu base sei na wangani to wang chuan student then you have to persevere and hope faculty then hope base sei na peru ti kha voina ka soi the ni sela lalpan he BGI nuaya Department of Pharmacy hi shwai sela hlotling taka alo din chozel theinan mal som ro se talome tuna chuanin solo turin nulazo thanpui BGI DRIT pass out ani hi utai kon 2019 ani boka solo turin kan so manga chumi hnuwa chuanin short speech ron nei turin kan director Dr. Betty H Lom sang pui ron ding zui ve ngal me se ti kha kan som ngal boka ni tuna ilo so mang nilazo than pui min mai na có phalo lệ bay xe lô nang in min xoay khanga olal pa itan hian tung nghe kan ni olal pa lom thu ka shil se min không ai lên con li bang ai lu min mong ai min kha thầm ai lu cái tan hiền ivan cha em lòng pa ban lai nun ka suang tua du tin sam sam đi te pun ka don pa ngai silo ka tul hun hi ka lal pa sop chuani ma ngai in min en kula ka suang tua ay cha in mal min so olal pa long thu ka shil se
chuan kai mai ngai chi rai ra riang tan po hian la ro pui ber lo pham reng si mo ke ang riang vai tan hian mo van chang in lo chuka chu tiang em lu chu em ni kan ni Olapa long thu ca sự thế mình không ấy lên con li ba ngài lo mình mong ấy mình khát thầm ngài lo cái tan hiền phần cha em lỡ pa Olapa lòng thu ca sự thế mình không ấy lên con li ba ngài lo mình mong ấy mình khát thầm ngài lo cái tan hiền phần cha em lỡ pa ô cái tan hiền phần cha em lỡ pa el baro pu berro se kalome Voin helaya local com zong te kan chief guest te kan guest of honor kan hunsar min man saktu te le board members le helai hun min ngai poimo saka helaya miron tel pui tu te chunga lom thu ka soi pa in BGI IO in chi bai kan buk cheu ni voin ni hi kan ta na special tak mewa kan du thu sam kan bu ni in ka sia a katan yan iwan cha em lalpa tin zai thiam nga ai rengin kan no panga ni laya ron zai kha voinia aron sa kan tan hian lalpa thatzia hi voinia kan mu chianga chung lalpa thatzia tilang chiang tu te heber seba group of institutions diploma in pharmacy college hong thei tura a backbone anh nga chan anh tun din thei chana mi poimo tak tak te din tir lawa kalyam tir ka ui hle mei chuwangin kan din tir zung zung ange amal mal phei chuan tuma introduction kan pe lo ri me anga kan ni thum deu wangin voini miron ngai poimo antel lawa kan kal theim ya lo advice min pe a in murengin in ko khom reng lo maila thin lung taka min du sak thina min tong tai pui thin tu te kan board member te khong ai min lo din sak te sen thut na huna theu oh lom tak zet zet ko ben sakang oh anni hian eng tiglai po in ngengin soi hoin discussion le advice min pereng theilaw an mani boy painan boy amai ro chu atul huna min tlan chiat san ngai lawa voinian mel kan han mu hi kalom tak zet zeta pidik te phei chu ka career a hianin ka master ka guru nia voina mel ka moringot po hian confidence tak tak min pek bel chani kalom tak zet zetani tin berseba chung kwa hi chung ko lian tak mei kan nia pathian zara berseba chuan chung kwa kan intia chung kwa kan ni zia te po kaloron sei chawang engpo ni se hemi building lawa chingaweng lama sun building kan neya department diploma in hotel management te diploma in radio imaging technology te diploma in medical laboratory technology te kan neya chunga DHM kan HOD kha duty na lama boy dewem o anaw ten duty a chu ain kol dewani mai theron chulang lawani mai theya DRIT lama kan faculty te
no kan HOD le staff te ron tel o midang so laman chu ni nei thei chuan DMLT lama kan lecturer te o HOD le staff te kan lecturer te o anin ti nei tu dewa achung alai lum chu lowin pon lama boy pui ngai boy puin an lowin sem dar bokani ani department hian kum tam tak min lo kalpui to berseba hi chungkwa in kan local ho to ni ti kha kan soilang du bokatin voinia hevenga hianin kan la upalutuk lawa kan la omrei lutuk lawa kum thum li vel error kan oma ta chuanin kan VC chairman le member ten an ron toyom mo kan VC chairman kan huwa VC member dang tem nen local anom chomin han din sakbok te se khongain a chairman berin minron telpuya a hlu tak zet zet ani hun tha minron peya kalom zo lo tak zet zet ani hi thil dang danga po kalom tak meu mewa lom thu ka sei tak zet zet ani tin voinia hian zirlai te le parents ron kalte tin ka chung te le ka chen pui te chunga lom thu ka sei duwa ke tlangwal ang meya tlan chua ko ngok angai nem don ti po min sha thiam pui ka ringa chu tiang zong min dol sak tu ka chung te ka chen pui te chunga hiani lom thu ka sei lo thei lo boka tin kan chen om kanin nuai kan chen om ni bok chin trinity te chunga lom thu kan soya tin yan pu berin min ron tel puya khong min an din sak ve shim te se kan lom tak zet zet ani ke ni kan in chung in nuai thina mai heta I see you attendant te nuai a hian kan om ho ral thina amaro chu college tan kan man to do na wangin a rem chang talawa amaro chu ki hospital ki kan in ti ta tu ni dikum hmasa khan shillonga ka ute damlo engama wangin kan zuk chuga neigrim sagan in enan tlan kwal koi vela khan ke chu trinity ka du zok ka tia ka ho wang ka in entirania ke chu tiang vel chuan kan in ti ta tua anni pon in ti ta tu takin voinia miron tel pui hi lom om ka tia chung te chu in mel shat lo ka hlawa in mel shat tonila voina ro pui zia hi mitam tak kal khom kan ni lo amai ro chu atul chin le ani tur chin kan kim chu wangin kan kim hle ani tikha kan shatir ve du masa shim chawni and poni se BGI Berseba group of institutions hi chung chang soi tur tam tak aneya pal tlang tam tak aneya har sat na le lom na te chung kwan kan lo tong fo to ni voin lom na kan ton theina hian kan jin kong a 3mm a soi vek se na ni lawang sang ni pakwa khan khar tak main consultancy firm ang chowin na thok turin phaila ma te tirin soft skills je tirin bulkan tan ve ngawa khor thak thin khop nei sang ni som pakhata thian chate hei puwan lal remawan to voina ron tel theilawa sai halama nun transfer wangin ani zara me shakan nei chawa job fair edu festival a khan ti chuan diploma in hotel management kha kan tan ta ni 2011 a kal zela higher and technical lama affiliation deal in 2012 a DRIT le DMLT kan han nei chole ta hei voinia po kan director putan puan min tel pui theya min la she chho tura ka nga ya nakina result review nei huna te po BGI khan pass percentage thaber mo top 10 alan lai chuan top 10 nga ber a zonin tum som pasari te khanan neya kan lom ve ni chung te po chu an thazar nuaya tho nuam kan tia kan thamwang thin em a ti chuan chung chu 2012 fatang kan nei chan ta kan kal zong sang ni som ni panga helam building kan han lua fela anwai te kan han nei a khana ma tanga kan ril ru lo om to han technical lampoina thian tha ten min lo ko mu ve thina kha tlai na no de to ma se
ti ve sha mi la thei to phan chwa ve re teng u tin na ril ru ron piang thar le ta chunga dan chuan hei angin ma kan han la kan tlan kwal tu kan tang deuh hmasa chuti mek lai chuan Japan lam Jun-san is here with us. Thank you so much. Could you please rise from your seat? One moment. Yes. Hey, Jun-san. Oh, Jun-sensei. Kan zirtir tu pa. Thank you. Today, make light on 2025 atho. Diploma in Pharmacy lam. Rilruina en on light on. Japan Sarkar le Furusawa lamin. Japanese language training lo hong teu. Kilama thok tu kan mamo lutuk in institution hi in no pangte tang kan lo sha ron thok te le in tir chwa to te kan sha lo zirtir te un ta kan hupur khopa arigato ti ba kha ka thiam der ve boxi lawa tia ti tur nge ka te kamang ang khom nei lo hong top ro student pani po om se kan ron la zelang 100% in ron ti box ya kamangang khopa po ni se pani panga pon ompon anti miao si chuan kan tia kan han hong chu pani panga me ani lo som thum palin student som thum palin bol kan han tan ta thop me ni azir tir tu lama ka boy ka zir tir thei der box lo kan assistant director te pon ira dori pon lam thiam big lo khang hun lai khat mo chu tiang ve chu kan ni sia ma ro chu JICA, Japan Sarkar JICA tanga volunteer fel tak me Jun sensei Jun san ran da tel ta hei Japanese in min chut ta ni voi ni thleng hian Japan zir lai ringot hi zani don kan ni tong an zira a chen pei to course an zowa Japan an chowa chunga chuan D firm zir chhuak to ten tela DMLT zir chhuak to te pon an zir me boka tin 12 an pass chuan GDA ke mani zir pa in chutiang chuan an zir zel thei bokani Japan me ni lo an ron du zel Taiwan lam Singapore lam an ron ti boka tuna hian emos you sign turin chung sarkar tenen chuan Taiwan embassy a kan lekha an mani zokin an ken khameka chung lam te po chu mason nan le kan ma chopani ti shatir na kan soilang tel bokani ti chuan sang ni som ni panga thil thleng vek alnia kan malang na masazo kharon lwalan deuh titia tlai khonua kan buai chop chila wang khan kan han tilea lekha submit tur kan han technical director in putan puyana soikha atam me sia PCI nan du chip chiarin an khir mei boxi ma kan lo la tan to si akal laglo si kan han buai vir buai lian portal hon chunga submit thei chung rei lo mei sia kan han buai le ta chung mei ni thei to kan chwa chunga chong ka be dong ru fawa kan ti lo tur an yange tin pathian puta ka da ta pa hi thu ni ro se kan ta tur ani chuan kong min hon sakla ani lo ani chuan kan tlai mo ro khol na kan nei me yang ti hian kan hlan top me a kan ta tur ani ti aron chiang chho ta zel me ani chu da chuan last moment a document ten khat kan han ngak fan a chuak tep tia kan shi sel lo santa kidney wangin emergency in Trinity an lut rapa lungte lo ama septi semyak lo kai ICC wa kan om tingai na om talo ama ro chu in tum chok pathian oma kha kan me na lo om renga mak to main last day to khan kan assistant director Mizoram pui aron ding chhuak anga ka din tir ri lo menga tet lam len lama te chi ni vak lo mo a low efficient MMA ron take up ta anin ke neng ma ka shil thei to chuang box si lawa tikhana ron take up a kan board member zingami ka u HL zirliana na theyang angin lo pui boka staff ten theyang angin tlana tulna shwai tulna te po an lo shwai boka an lo tang ruala ni chung kwa anga kan tho ho na kha anwam tak zet ani ke ni khwa po she manglo chu ti ro ti tur po to manglo kha an nin thei to pan lo chwa pathianin kan kong a shwai ni chunga chuan last moment a kan han ti fel thei sham te kha pathian rem ro atun yang tina kan nei le ta tum ni chu ka beidong manani chu tiang chuan a kal zela
han technical kan director voini min tel pui tuina thei top min chwa pui ziate ama Mizoram pui ponala ron soyang kan lom tak zet ani ta chuan tun kan thleng ta kan thlen don yan inspection pui tak mai a hau tak ber ti la kan sei swal lo mai thei kan lama chon don a tak ramin min ron endik dona a building zong infrastructure a faculty a lecturer a document zong kha an ron hai chuak vek dona a munan ron kal don mi hu phur ber po alo ni to thin amai ro chu huna chuan kan tran rual na kha aron langta chung kwa angin ta nei tu vek kan lo nia thei to pan chwa kan principal voinia kan MC te kha thane mangai em voinia yang kan tan yan principal ni lo ba ma se abuai to a ei khop bak a hmu khu ta chon puya clinic an hong do na Mizoram ala om lowing ka sia IVF no te pai theina mo an hong don hei pu din na tenen ron tel poka ni po chutiang le clinic so ta zema boka ne ya hospital tuna hanan din dona permit kan mu fel cha ating ka sia chutiang chunya ber seba atan hian principal aron ni kher hi atan angai mi alo ma se ber seba atan ai thanem ngai zia shiat na chu group aronom veteu advertisement ti zong hian tiang u no pangeng zar nge kan nei no pang zir tir dan tur no pang chu tiang chuan kan en kolang thanem ngai pera tang heta engi principal ang minga ron ni awanga asum le pai mu tur wang ti don chuan ani thei thlot lo a in mil thlot lo ani amai ro chu chung kwa kan nia kan peng pakhat kha kan mangai wang ani thei top ril ru tak zet min sen puya chuta response HOD lam advice kan vadila anni kan biak phak tura po kan ngai lo kan bangbo em awangin valut ve royang advice vadil ve royang kan tia kan wakala biak nuam em me ania amaro chu thudik tak min lo shila hon to lo kan ti si ke ma berin si lo soi tu kha lo tia be chu dong du khop me amaro chu ti rual chuan akal phung min lo shila kan du dan te kan ril ru kan han shil khan na thok ani ve nge yang le akal phunga min shila chutiang te chuan in tinga chutiang chuan in tinga a hlotin le tlin lo chu khu lam thu ania thei top lo chwa ve phot ro min tita chutiang ani ta ka chuan thei top chwa chan awma lom kan lo tinwal to sia kan tia thei top chwa in kan han be inspection kan han ma chon ta thanem ngai in kan lecture zong te kan principal te bidang thei to pan chwa board member mintel pui thei chin te thlengin board member te zong a kan phun ngam lo chumi ni la chuan ke hrisel na thalo bok nen inspection ni a zinga emergency trinity akalut le ka kalbok min ver le ni keipon ka tel pui thei lo ril ru in ka ngai to reng boxia kamini kha shom ka ti khop mei chu tiang khop chuan keima ko omamo ko omlo emo kan principal omamo omlo emo kan assistant director omamo omlo mo atua po hi kan omemo omlo emo mi dang zong hian kan ayan o zo sel nia chu bir gi enge chakna thuru ani katilo theilo heng zong ka ngai to hian karil ruwa pathian thu a oma sam za som thum pakwana inne na lom thu ka shilang che la om takle mak tak siam ka ni sia ithil ti te hi mak tak ania chu kanun na hian a hrichiang hle ani soi thui vak ka thiam lo aro puizia kha wonderfully atia English a chon aro puizia kha tuini thleng tur han ammakani mo pungai te an ammakani atiang zong hi ni mai a shil fia ne le in ka sia chu chuan chu bak soi tam vak ka thiam lowa amai ro chu kanuna hian achiang em thung si ni chu mak tak mai chu thil ti thei pha na kan chan rual na tak mai chu kan keng ko anga and joined kan director min han technical director min fui yang khan chu kan chan rual na chu kan keng ko anga
midang an lo om to million mi ro pui tak tak to experience nei tak tak to kum tam lo ran to te an ni kan air phak reng reng lo kan air don lo air po kan tum lo amaro chu kan product a chhor tlak an niam thok roi tlak an niam kan product a tha em ti a ero chuan kan el reng don thung air turin engma kan ni velo engma theihna kan ni theihna ti mela an mani air phak tur khan engma kan ni lo amaro chu kan product a ero chuan kan el reng thung don a no pang ber ni maila no pang ber po upa ber ni a lo thei tho ni kha chu wangin chung la mai ro chuan thei top kan chuanga thei top kan chuana chuan no kan product ra tha aron chuang ngei ka ring ani chu ero chu Mizoram mi puite le helaya local com te kan promise ngama kan tho ho na bo rak tha kan nei zelanga chung kwa kan nianga kan pass out to te hei voinia pozo than pui ran zaya chung kwa kan ni na la re lo a pass out to na re to kan mamonia chuan arom lang me ni na tho na tang nge ka shilawaron tlan von me ni chu wang chuan kan thei to kan chwa thin na bo ro kha kan keng ko zelanga chu chuan midang te ai tha in midang te ti lo ang pon kan thei to pan in product that tak ne ya zirlai tha le citizen tha cher chwa nge kan tum don ani ti kha kan promise du thong cheu ni ka sai thei tok ni se BGI vul zel ro se kalome pidik te ka mua phone he kan in betrina life in kan voi khatin muna ni ani hi Mizoram Education Reforms Committee working chairman ania chuanin kan board member te tangin soi enge han short speech tak tak han soi du chumi enge ka soi ve du shim e ti nei kan om bo kan ring deuh hleka chumi ma chuanin hei kan midang lo din main hei kan enge kan senior sergeant te pon oma amero chumi main pidik te hi som kan dua enge motal soi turing kan som hmasa anga chumi nuwa midang ding du kanom chuanin kan lo ding vele donia na pidik te lo somang u professional biak digin namte Mizoram University hun kai shai tu Dr. Rabat te kan chief guest puman puya ponte director of higher and technical education putan puyate lai biar seba a khai pate katimayang khang hote chibai ka buk chewa voinain thu soi tum pon ka local lava tin voinian local hi katum em pon ni lava kan tyanga kan in puang hei semia hetlaya Japan tong te poron zirtir lob ron zir nen khan program choma ni lo dar khata khan program pakhata kan oma chuan chwadon khan ivakalang mianga tia ahla e ma ka tia kanin phur mai don nia tia nia kal chu ka du tho lom ka tia chuan englo ngai zel ma kha han kal photani chu chuan an lo danga traffic police kha ka mer shat ani na in a hlo om kal su te tlang nom no ka ron chho le a ti chuan ko nga khan ro kharon sura a thlang dewa khwan dinna omang kan tia in sala ya hian ding tak hian engemaw chen kan ding ani chuan ro han dewa kan on tlang le a abul tan kan on nang man lova chuta chuanin nge thupa te po kan choya voina hian khatia kan din ta ka chuan helaya ka thut lai ka ru lo om chu choma ka tile china kan program ma sazo ka khan adang daya Miss Universe Mizoram chumi an docu series honna tlang zarna ania chuta chon thu sei turin min soma chuta thu sei tura min soma thu pui sei tura min du kha chu women empowerment le moving out from our comfort zone ti akha ron soila antia chon helai kalo thu thian beti heta lo ding kha voina ka thu pui hi ni ti kha kari ro lo omani chu women empowerment beti hinia moving out from comfort zone kha ama hiani ti hi ka sei du a atira tangin a status ko har thak tak
thingkung le thu in me tak tak a status lai atanga in sheve kan nia chuta tanga tun din mun alo thlen chhoda na hian thil tam tak a zong zong chu shelo maila e ka sheve a comfort zone po kha ka zuk mu pui ve Delhi a hian chuan nuam khan ti ve ni chu mo Delhi a khanin e nan thoka chuan computer zirtir nan thok boka khalai te maiya kha du tok lovin chu comfort zone atanga mani nuam ti chin mani buzola oma hlim ringot piala ma khan midang tan enge nasazo ka ti theyang atia a hrisel nei na tor thlengin athi maido ni mo kan ti khopin anave ni chu e khati hun lai kha chuan rempui te chun mang ang ngotin ka ringa chu te ang chu ni a tin e biar seba group of institution an din chhodona e inspection te higher technical atangin neidona enge mo kan boi pui ve ti khan board member te ni lo nga ya chu ta chuan soi na hun le mun nem ka shelova e beti te ni china sa kha chung kwa ni big riau hi kan oma hetiang ang institution din tur hian engati te chek nge mani kaming hi an dur yawa kan tiange institution pakhat po hetiang ang chi institution a hian governing board a khan chairman tur han miron soma kan ti chhowe tlak tlaka dil na thelu do na po kan nge kan inan lokala zana ri tak tak kan siama ti chuan recognition an nei to higher technical atangin nang man yang chi pakhathi nia kan ti mai nge min thra zui to lo reng renga bo den kala tel nge tel lo ko ka lawa chairman kan ni khan du tok ve mai a mersha te kan lo nei wang kha emmi ka hre chia lawa chu tiang te chu ngama school din tur la hianin min ron da ve ze a khoila ya mun hian kan ming hi an han din a min thra zui lem le to chuang lawa ke ni ra kan buaya kan lo zui man lawa ma se betina soya chung kwa atia kha chung kwa hi chu kan lo in chung kwa bi kan ni ti lai te ka sei du a Dr. Rabat hi chu ni chin khan Dr. Rabat ka ne ati pon ka e liam mai maya kanin bia IVF chung chang ate pirin pui ne na chung chu lo soila atia thoi de ka sei zel ania ama hi voina kanin mu voi khatna ni amai ro chu voin a pro ka sei chu thalai te mi engtina ka tiang ke ni ai nau pangzo ma se ma chhop nei thasi hawa hi kan pui thei ve na la ya hian kan pui hi upajok te han kan ti tur ni in ka sha a chula ya chu ke poina ka tum ve reng ani a ni china chon ka soya nimin te khan mi pakhat chon in Mizoram Boxing Association a hian shwai tu ini lo min tia te lo mai ka tia achan chu boxer din sanga professional boxer hi tuna police a training zova ain khele na tura te apai na chwa na tur eng mai han minon bel ve chota nu dikte hi min tia chuta chon an hu tu te nan ka lo sei pui thina tuna po in khele na tur om si probation an om lai sieng tin nge niang ti khan an hu tu te kan bia khatia ka bia ka wang khan boxing try to emo mi tia chuan voina te chuan chu Miss Universe Mizoram ate kan tel le lop lopa ka sei du tak zo ko chu thalai zo idea nei thasi keini na enge molek kan lo ti ve emo mershat kan nei te ne na kan lo soi puya anta na hluve si laka hian keini upazo ki kan tan chetur nilovin ka sha a chu kan thalai ho ma an son theina ta na kan ti ve thei nin ka sha a beti khan ron soya an ni poi 2003 borve la khan training te nei puin youth training kan tia khan chu ta tanga beti te na in shetan hi kan nia a u te phei chu shilonga kan lo beti te chu no pang dewa a u te phei chu shilonga khan kan le khazirlai kan in sha a khatyang ang kha ani a ka sei du bera chu kan heta BGI program a po ka sei thin chu dangla mang u BGI chwa ki dangla mang u momi in BGI chwa ka ni chon a tha ang ani hi chu a in pe ang midang tan po mi in pe takani ang ani hi chorin tla ke BGI chwa ani miawa an ti tur ang khan kan ho tu te pon chutia ang tur chon an shwa lang cheu ti ka ringa tin khatia ang khan kan zir lai te po in om chhowanga chu chon kan ram tan na satakin na thok don ani ti kha karon sei tel du ni kalome
vena kan chief guest te ale hei kan le sa phone te le kan zirna te le vena lo to kham jong jong te chibai kan bu hmasa chewa hei master of ceremony in hun an honga chutianga huna om coloring lova maro chu toi tein ke ni hi pastor kan nia notice india ste sang sang hi kan lo po thina wangin kami kan DCI ena kan program kum khatsunga kan man thina hianin kan tel man lo maya ahuna lo thlen hian khoya mo program kan lo nei le thina kan tel tam lo khop maya vein chu kan om lai tak hetiang function poimo kan an tel thei ta hi halom katia mingin board member ni maila kan thanem lo kan lang tam lo em a vena hianin program poimo tak maya kan an tel hei TV kan lo hu thin kan ho tu te hei kan advisors to CM te atak ngai na hmuna te po kan mu ve thei pha alom hle mai chuanin hei mi dang dang kan in khom theia vena he pharmacy college poimo de mai kan nei vel le hi alom om kati takni mewa mason na rabi thara DCI te kan chuang thal le ta hei hi abul dar chu pathian ni a in sumi lot le chuanin a director beti lom sang pui ani le a ani hi ngai tuana a thae ma no pan lai tanga kan lo siat le an play ro chho kan lo in swal chho in kha chho to kan ni a to wang chuanin a telen hi ka chianga in a dream te po hi a tlero tek laia sekulan kal laia a dream te po hi ka chianga a dream he ti pathianin a ti hlot lin chak chho zela hi vena chuanin hatiang din hmuna hen kan lo ding ta sina hon ser mang tuina seng khan heng zong song ani theira chan hi anu le pa te tong bol tu ro pui tak mai keni ko sala pe chuan kan ho tu kan lu ber te an nia no le pa te anom to lova maro chu anom bon ra ro pui tak khati hian kong sang sangin ala ron lang zel ani ti hi a mu thein ka khia chiang ka khia no wa chen lo mom ka ti a nuk te po he chang chuna ul de rum thing ke ni chuanin kan director he ko dan dang no pan lai tang khan kan lo nei ya kan lo ti lak lo to a chu chu beti ti te kan ti ve le thei lo wa ko dan dang kan nei a ti chuan an dam lo sira sei zo ha an dam lo kha ka lo mang ang ta kan zia man lo na kan nu pa hianin kan lo mang ang ve le kan lo tong trai pui ve thina chu tiang chuanin tong trai na te ko fan ho ten kan lo nei pui thien tiang khanin vena se se la thata mai nen ha tiang ma an la chung jam chho ze thei hi alo mom ka ti a lok thu ka se pathian ne la lok thu kan se tak me wa ven lai BGI program poimo tak mai function poimo em maya kan zirlai tu te ni kan zirlai te an tu te ni mi da halai lo ku khom jong jong te mel kan hu hianin ti hlima in the vai chunga lam thu BGI board member ni na tangin kan sei ve sim sim ani le kalome kan hun top lampang kan lo nai tonga ne kha pidik te soi thati do me kan ya board member sang sanga min tela ka telem ti ka shelowa chi teng kan thil ti tum te kan an lo tlinga min shezui em ti te ke ni kan lo boi pui man to boxi lo chu ti kha ni dik khop me mi hring hi enge zirna po hian ania ti meang kan si ti tu te kan hriat reng te college kan hriat reng te kan ta na mirinom te mi tha kan thopui te kan hriat reng te hi awan lo poimo take o ti hi tu nu hian ka mu chiang em me a pidik te to nang che kha ka tong to ke pon ti meang tun hei tiang tho college tho hong hin nia
thei patok chuin kan anin puya amai ro chu nuwa khanin enge kan tel ve ta im le enga nge mane kan valan ve tak le ti kan hre to lem lowa amai ro chu ke chuan ni ron soyang deuh khan thei top chua du te chu thinlung zong zong pe te chu thinlung zong zong a pui chak kania tin pakhat chia ka he kan hun top don kan assistant director kan som mainanin enge vote of thanks nei pain hun aron kharanga chumi ma ka soi du chu pharmacy si zir chuak tam tak an oma college tam tak a oma amai ro chu chhor tlak hi an claim ani e clinic a kan chhora ke ni pon B Pharm ni mo diploma ni mo chhor tlak hi nom lo khup meya ti meyang I khat tharuka mo kum khatal train ngai thina ni chu a hre om kan ti thina ke mani pon damdoi dispense tak niel po thiam lo MOA tak niel po hre thiam lo tam tak tu na hen kan her chuak me ka chu tu college ma ka ti chan reng lo wa ka standard of education hi noilama pan na ni chu kan tran na nga ya chu wangi heti lai tang hi chu anin pass mei pielama helai huna tang hi chu anin quality education ba ka skills an thiam tel hi ka du me ya chu ma kan la do na plan po kan siam trana chu wangin helai tang hin chu anin chu kan promise ve ngam ani mi dam doi doran kala pharmacy san ni na om zia om mi lo dor enge BA MA te BCom te na dorin ha kha om zia om mi lo in ang reng khopa kan thiam na kan education inge degree nei nan chau license nei nan chau kan mang thina kha apoi me chumi chu thleng to lo se ka du ka soifo MPA committee apo ka soifo thina register pharmacist ni loving competent pharmacist kan ni hi angai takmeu ni ti lai te kha kan soi a competent pharmacist ni tur chuan helai hen thei top kan chuang staff te pon in ring ani ti kha kan soi tel bok ani tuna chuanin kan assistant director vote of thanks soi turing kan somanganin hunaron khar ngal bokdon ani ilatuna ilo somang Miss April Rampui ama saberin vo in ni mang thei tura mal min som tu le min chan pui tu pathian ne na lom tu om sela I hey di farm kan fai na ko nga na sina kan director ni soyang khan lom tu soina tur kan nga ema I Pharmacy Council of India laman no khir turu meisia engkim dik tak le fel fai takin ti anga ya I chunga chuanin kha Sir Robert te I Sir Moy Ripan sei chodi te higher technical lama kan ho tu zong te kan board member te le midang zong min pui tu ka an tam em thuro min pe tu zong te ka in chunga khan lom thu kan soi tak mewa I atir bera higher and technical examining board consent of letter of consent le anga ya higher and technical a deal na kan han thelu ta hey sergeant puya le sergeant puya now te hawin joint director engineer puzoding ate hawin min ron inspector chuan min inspect na lekha ka an han submita minister hawin an thut ko manga ya minister in an thuk hawin an thuk ko manga board an thuanga min approve mei tura kan nga ya alo ni reng lawa kan minister khan in thil dik takati kha lo doa tunma minister te ka soi chiat na ni lo se an lo en fu lo deu ponyanga I kami examine consent letter kan zuknak chwa don khanin min lo shil chu kan minister ina dik tak lawa tia phal to lawa chu wangin minister ina assign tur ani lawa AICTE te le enge sarkar board kha sarina shichianga ka shekim to lo an loklum nu to ka kha mi board kha an thut khom le anga ya kan tia an tia be dong do han kan thu min hotira kan be dong ani khati lai khan sergeant pui hi englo official director la ni lawa maro chu director church lak lion ya han be top ro khami board tina an meeting kha min ko ma sakro tin han ngen me ro min tia kala sharinga kan hupur lut to ka director kala phuve ngai lo kan la mungai lo mi kan la dor ngai lo
kan tlan chwa pa hian ka tong traya lalpa min local sakro min local khalro an thin lunga na lo thokro mi han ti lo ma han biak lung oi dan wang kan thiam bok si lawa katia kan han kala sar hi alo fele me me ya in leng alo ne ya ma chan min sha to karing lawa tikhan board an om lawa da board ko wanga ya he en ro I heta hian mo kan ko tur te hi mo an lian hlom lutuk min tia min ko hua tu tenge kha ka shakim to lo nangin chu sir I ma se khamia khanin chu mizat anom tin chuan meeting a khan chu mizat anom tin chuan I en pass thei ti te kha min shila adikem ka tia o ni e ta meeting chu in ko ti rangai lom director atia sir nang ma kha director church lani ne director I ko thei ni lom ni kan han in tia tikhan ko ma lo nuam me ma dor lo nuam me ma anzara tak meu kan consent of examining board authority kha kan submit tel lo chuan pharmacy council of india kan application kha a submit thei lo shima chuwang chuan I last date chu soi lo a last minute kan submit man tak te kha a om ta ni khang te zong kan I chumi khami awang chuan min du sakani hi han ti chan tur han chuan tur hi eng ma kan nei lawa kan mer shiat sa po an ni lem lawa na china soyang deu khan keima lo phe chuan ber se ba mi tu te ma han ama hi an lo lo shima keima kha ron thlen tira in chunga ka lo om wang khan I kan nau te khan an lo shelawa ama chunga po kha ngai dam kan dila I kan MLA ina soyang deu khan akan bo chiang em miss beti ne ha kan shetam lo em ama ro chu tiang khan pathian in mi tha tak min pe a mi kan dor tu reng dor nuam em khan an lo om zela kan tong trai top zela miss beti han dam lawa te po china pi dikte so yang deu khan ka trapa ka phone the ka phone kwal vi ka kan cousin missionary te hote missionary ho in tong trai na lo pho tong trai pui ro ka tia kan shil kwal vek chu tiang tak je chang kan mang ang ani ha mai ro chu pathian in min om puya enge ama po dam na cha te ron pelia khang zong min pui tu zong chunga kanin kan lom em ani tin faculty te job chil te min interview kan han ko wa SIF kan fill up PCI kan fill up kan faculty zong da tel vi ka ngai ti te kha kan shelawa kan ti chopa kan dai chopa ti khang kan she chop zela pathian ne na kan dil le top zela chadeu mi tha min peturin athiam ber an exam na ti tha ber hi kan langai lem lawa student te mangai tu tur kha kan dil to pa mi tha tak min ron pe a pathianin tuna po hianin class la lo ma sen na tlang tlo renga thanem min ngai mema keima ni ang me hian an ta enin an en ngal me mani an chunga po lom thu kan soi du a kan chief guest hi kan han be se ngam lawa ui minister mo MLA te somula min te khan ui ke ni ang thil ti an tel do na mi kan tia kan hlau na o kha kan chwa ngala ama ero chu be sei ngam si lo be sei na sang tak nen kan han som de ka ahun lu tak kan minister te min ron pe thei te hi kan loma media lam kan som kal thei po kan rin lo te min ron tel puya na in chunga khang kan lom tak sin seta ti kha kan soi du a tin nu le pa le student min ron tel pui tu te kan student te tam zo thinglang lam te anya voinia min ron tel pui tam man lo nangin a thei min ron tel pui tu ring kan han in som na in ron tela lom thu kan soi tak meu mewa sir robert na soi ang khan an thiam na me pia lama ron tlak mizoram tan po a tangkai tur han ron cher chwa kha kan tum ber ani a chunga chon thei to pin kan tangtlang ang ti kha kan soi tel do a tin mi sina soi to thawa lab lamte radiology lamte hotel management le Japanese language course lecture le zirna zong te min puina se ema min na tlan saka atrolin enge chumi khami ti ngai ti hian tu ma hian tlan chengai lawa min pui vek thina an chunga khan lom tu kan soi do a local council member le YMA lamte documents thil tel nga ya te khanin documents ngai kan mo tiang zong a voinia kan bula anon tel kim thei lawa amel thum lamte chinga veng lampo ni se
kan mamu apiang min lo siam sak zung zunga min pe zung zunga an chunga khan lom thu kan soi tak meu mewani tin kan board member te na china an ron soyang khan min tel pui tam man lo ma se moral support min pe china e ka soi fo china e na china mis betin te lama soi te ani lo tiang deu khang kanu khan in te dun si mi in mi pui thing taka dorin an ron dor ve chin om cheu sia hi min te min si china amero chu kan board member te engtik lai pon moral support min pe a min tong trai sak china min tong trai pui tu min tong trai sak tu chatak tak kan nei awang chawa ton din mon theng te hi ni ti kha kan soi duan chunga lom thu kan soi ani e soi mai te po kan yang e lom thu ka soi mai na song song te po kha in zawai chunga lom thu kan soi ani ti kha min lo shat sakula vein in hun lu tak senga local zong zong te chunga khan lom thu kan soi tak zet zet ani hello me